E tama, o le matua ngani foi na pe o na ngani ai lo o na tavita. Fai se loto fou, fai se loto mau mo matu. Se loto mama e te fia se sila ai. Se loto mama e te fia a fio mai no fotu mau ai. Amen. Whaftai ta mai lo alofa i ati mātou, whaftai lo angalei, whaftai lo whamaun, whaftai o wāwenga, whaftai o whamnianga, whaftai lo whamarolonga. Ta mā, mātou whaftai ona o le neawa noa le lei au nanga a the Global Kingdom. Amen. Marapur kalami ala la ai al tupu. Mātou te whaasoa ai lo le lei. Whaftai ta mā, I lau whaasoa, I lau foai, I lau tufa, ma lau sila mai ati mātou. Sa aunea wa auna ta mai whapenaona, au auna I le polkalame o le Global Kingdom, polkalame o LAOAI. So soani mai lua ngā pa I o mātou tangata. Soani fo I ta mā, whaarongolongo, ma mai mo sila, ma le seta pua I lau tangata, lau e kāle si o lau pa I. Mātou whaia mea umai vi ai lau fio ai le o mātou tangata. Talu ta mā, a umana mātou whaia singa ruenga, mātou whape atu. I ate oelo vi inga, au whamulianga au alawan, I tu maula vai ati mātou whamulianga. Whamangalo mātou mātou si, I ate oelo vi inga neise o whavaula. Amen. Ia le tua. Ejalo. Amen. Ia, malore. Tawata ili ne fiafi lau songa faifi au uma foi ona mai ona sulaina le lofa le tua ia awalava o le o tatu to e lia mai le ne yaso e ui lava o faisi tua i o pol kalame ia ai le mfai ona tatu o tu no o le soifuanga o tatu iai e ia taimi ameni ai o le fiafianga le loto o mo pela no tatu te mafuta ai ia le yelo leo fai msuyo ma unei fatalo fatwa I tato I lau fafonga anga sa mo le nei tu la le fiafi fatalo fatu I au finga luenga le tua meisi o la tu fatua fatalo fatu fo I o Samoa lasi o Samoa ia o wa fo lau tapo inga mamalu le nei tu la le fiafi ia o tātou mātua, mai se fōi le whanau e fōi o ngā lulu e le nei I tūla. Ia whatalofa atu I ate o tau. Ia nisi fōi mōta ngase o mau mai tātou po kalame, nisi fōi le to ese, ia I le swafa mani malo I Yesu Keriso e mātou te whatalofa atu ai, malo le unsa I mai. Whatalofa atu I paanga masani o tātou po kalame. Se uso se tu fine ia e mai se foi wo mai masani o le tato por kalame lava le nei o le LAOAI le tupu au alatu I le alaata po le ala leo I o pena te whailangi foi a le Global Kingdom TV ia o swinga foi leo o tau sila fia a songa fua ia o le laumua tele mai Wellington ia o tatou lava ia o asolulu lava ia o lea mātou te whaatalofa atua ia te oe le ne fiafi. Whaatalofa atu le whaatonu, mā lo lava le unsai mai, e ui lava o whaisi tuai mai ia ai. O le mea tā ua lea o tātou I e moli lea whina ngalo le tua. Au a fo I so oina o tātou po kalame. Whawhero I atu fo I au whangaruenga le rofa tunoa. Lau sunga Pastor Ferretti mai whatua, mai se lau sunga Peo mai whatua. Ia, ai mai se fo I. Ia lofa tuno o lo mwhai o na mau mai le nei pol kalame. Ia la atu tātou TV o le Global Kingdom. Whalongolongo lava i pol kalame ia. Au whinga luenga mai winitu. Manga ia pasta. Vi ia le tua. Whamalo atu I au whinga luenga. Sunga le au le sa ngā lue mai ma le sunga le whawhengainga. Malo lava. Wa. Ma nei a fo le whalongolongo atu. Ma le tutoa. Ma lo lava le tutu ngai o lo tau au e fisosoani I tātou po kalame. Ia o ne fiafi, ia. Au sunga misa,
e se me te fia. Patalo fai pe ai ri amataina tatou poklame. Ia na o to e fo. Amen. Ia falo fono ile. Patu lima. Amen. Te fi fatalo fatu ai. Ia ile tatou aingo le tua. Amen. Afinga renga tofi le tua. Ia me se fo ia le se la fo yo. Samoa o pena no mai mai. Tofi fatalo fa. Ia ina yo tatou sumpa ana mai lo la mua. Yes. After tele la va ono pokala matu fi fo ile. Ia so fu to na tine ia after fo yo no to. Na lo sua fo ile. To ngabenga ele ngala ai. Ia a o pena ole o pokala ole tatou. A o nanga global kingdom. Ia. O malo lava. O malo. Ele o se mata upu se o nanga fari kalisia. Langa e fa e kalisia lo puma mo o lo se ka kwa mi. Ai atatu baba ai fa malo. You know. Wala tele rola. Le kalisia ie fa pe puma mo. A o message al tatu e kalisia e so se kalisia no taufi. Is about the kingdom. So no ingala e Amen. Ingaru e umala ia meto e kalisia mo so se nga tatu nga ile ta upon on malo le fa ftai fo ya uselo yon fa yon elenga to pokalame lo ala o nanga I vaenga fia fo yole ole o nanga global kingdom. Yes. So that is what I call a kingdom mindset perspective. Yaleri fa talo fa try fo ila I tatou bom pa anga masan yo pena na mai mo mai se fia. E waero tafi ele fa to nga fa fo ia tangata mai mo mai nga se tapo ing stasi. It's from all different walks of life. Yes. Is it tapo ing is it tatum. But if I've daily to etasialem ta upo etasil fi aude tabla umma tatu baba. Amen. Or fi au tabla malo. Wa tatu non malo. Ele me foi onale tana no ile o malo. Every time we speak about the kingdom, we must speak about the king of the kingdom. Oi o malo, oi le tupu malo. Que we suis, o mera le fafteiro lotu. I ila tu umala o pena ana mai mo mai tu I mai. Ese te po inga ese ia ekalisia. Ai tasia au. O que we suis o le tupu ole malo le tato tanu. Amen. Langa is umama lo musikseni. Ia fafteile tu o ve tato musikseni o suli. O tama whanau, o re malo o le tu. Praise God. Mera re whaftai tene la wai no mafuta mai le nefiafi. Il pokalame la ai. It's a kingdom. This is a kingdom platform. Yes. Whaftai fwina e ona lo pena na anga solo mai. Pero vet, is uma ekalesia. But it tasi ar fi au. Amen. Tasi la war fi au mali. You know, we are all messengers after one message. And that is the kingdom. Yereli. Amen. So what the mea fifia tatu pukalang. O fifia tatu pukalang. Ese mea mai. But langa ore you know ore tuti no tas. Yes. Pian ta o foi e po. E nem foi lá foi ia lima ya mata e. Amen. Fitu oi. Nei I say e kasiar alma. Amen. Body of Christ. The body of Christ, e kasiar purpose is about the kingdom. Ai lema whainga ka vai se inga malo, male e ur malo. It must go together. Really. After no mafuta. Mas paki mo le amen. What a message. What a message. Ai, fumakus pa ia pastor. O malo le. Mai fa va. Praise the Lord. Kai mai mal Paulo vale o malo. E fa va. Ala fo e fai lo review mai fo I tus pa ia. O como malula. O lawa ia lo tofi. Praise the Lord. Because we had that before the beginning, creation of the earth. O to tonu le malula la o ia lo tofi. O no winga. Ele te tau o na tatou whatamala. Ono le whainga o tātou mātama le whaalongo o tātou taringa. E ele ano i le malo lea.
But there is no other kingdom. Praise God. There is no other kingdom that will last than this kingdom. Praise the O Lord. malo leo le tua. The Bible is about the king, Yeah. Amen. the kingdom, and us. These people. And us, o tus pa ia, o lo tala noi le tupu. A tātou wa aila I mea o tu tupu mai. O na tātou whaia ea lea o tātou. Because that's what the Bible says. Amen. Praise God. O le tupu. O le malo o le tupu. Ia malani whanau. O kako. Amen. So we are citizens. We are sa ngole le una le tua. We are citizens of that kingdom. A emu mai la se tasi ia o e winga le kingdom. Whai ai. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Don't give him that freedom. Awa a eika iai. O maro ia. Yeah. Oh, just hold firm. A whai mai e whai ia. Ni ia le tua. Amen. Tato po kalame pasta. Pastai po I le whawhiloa I pasta wo. So swanyo I tato malo whaktai. Mana ia mene le tāua. E winga tuspa ia. E tolu me tā wene tāua. Ia. O le tupu. O le malo. Matangata anu. O citizen. Awa ata tanorola I tangata anu. E le mwhainga ola fua tangata anu. Amen. Citizen e ele me abide at 16. Amen. Me funga le Africa unga fabrikangi o bylaws o Constitution. constitution. O le kingdom constitution. Yes. Ita tiela o ta oto spa ia. Amen. O nga kongwala o meranga tau le malo. Yes. E konga abide le tangata citizen. Ia le pena tato. Ia ranga tau o tusira le suspa ia. Ele o se kusi whaafangongo. Amen. It is the reality o me tonga. Manala ai citizen. Amen. Ma en whaianga ele masino e au ia whanu. Ele masino foi whanu. E masino e au ia. Po a bailo savali as a citizen. Yes. I tu ungala ia wharimalo le ka kia kuspa. Amen. Ia leli. Amen. Langa en whainga e kauro koa mai ia kukunga ia o le ia su era la kusi pa o fasili. O kawaila ala ai. A pai nei I kukunga ia. I constitution ia o le malo. E hana savali tangata. Amen. Ia leli. E whaimela ia o tala a Paulo. E tupu le whatuatua I le taulongolongo. E le angara le mene whaitatu. O le taulongolongo oa. O tutu ungama. Ma tā upu tau le malo. E aunga sa wale wha. Langa e te me mwhinga vai e le stangata. Ai whamalo se whinaka. Yes. Si. Yes. Ka upu kon malo. Amen. Praise the Lord. Amen. So o te whaftai e la I lenga o le nei foi platform re o nanga. Pa I so se o nanga lo o lo whapena o nanga lui ia o nanga a le tua. Amen. E tam whaia, e whaamaro sia ia, ma tā upu tau me malo. O le tupu, malona malo, e karango I ka upu. Ka mango ia fianga. Ia. Influence. Ma tangata tātou. Amen. Praise the Lord. E apai la tātou I lea. I forfolanga e tusa o mai I fonga oi. Amen. Le koro pore tu e tusa o mai. I fonga tupu. Amen. Ai le ole. Ai o loto tangata. So, So manino, Pastor. It's very clear, in black and white. yeah. E Praise the Lord. pe o tatou malunga le fai, Pastor. This is prophesying. Well, prophesying is not all about e kalango e mea o le atutupu. Yeah. It's about using the word of God. Yeah.
whaongale upo le atua ia, encourage. Encourage ai, That's right. ma build up le tasi tangata. Amen. Ole mea konua ngā le kalango ai ia, ia solomona ilam ta upo luas fumalima. Prophesying is not about foretelling. E iai ana upo whikai whailo i le tu mea le prophesy. Amen. Yeah, that's right. But there is another meaning of prophesying. Whaongahinga le upo le tua. E encourage ai, ma whaamalosi ai ilo uso o le a whaavai. Amen. Hallelujah. That's all. Yeah, pastor. Yeah, isi me kofi pa ia ala ka sawadvat. Or Kemyangi, I believe, or Kemini, it's not about pointing the finger. Or it's about encourage. Yes. Or fi awai e kong kaku fa marusi. Ma foi sea, que não sa or fili de sa. Amen. Was siva me ar fili do montato. Was sa me ar fili conversar. Yes. Pero esa was sa fili. You know, sometimes we are blinded by the work of the devil. What's how my Eli, I nothing other go or the drop by the gardeners. I bought it. Amen. Pick it up. Fat maros. Amen. Even in the church and as citizen Christians, but give me, I believe, or Marusi in the 200 factors. Amen. Come on. Yes. Marusi, I will see this. Amen. Come on, brother. Come on, sister. Come on. Amen. That's right. You know. Of course, different lanes. We run different lanes. But our purpose in finding out. Marusi, I will see this. Yes. Come on, Father. Come on, Mother. Yes, the purpose. Come on, son. Come on, sis. Come on, daughter. Marusi, man. Yeah. One goal. Yeah. One body. One purpose. One goal. Amen. One heart. That's ya. Ikaw lang mo yan. Kaya isu or Tupu malo. Amen. Yelleri. Langa elua malo le ka kevi. Elua malo. Sometimes we are so blinded by the earthly kingdom. Malo po yun. Sometimes we are blinded by them. For example, may kupuy yo Israel. Amen. O malo. Amen. Ila mga amyan malos. Talo le simoles. Tuli vai le simoles. Isalo malos. Malos is dying in the child. Amen. We may have different calling, different lanes to run, but we are all running for one purpose. Olea. Ole kemika ole mafutang ole me finga ole fino inga. O kangora men upunga kas ole gathering ole fino inga. Langa le fai mai ia le apostolo Paulo. Ole aso ole fino inga. E fino ia au fioti. E wo no mo. Fino e mai o roto toi. Mai. Pakiri Yesu. Amen. So au mo era, la mo mana so mo fa. Why you not me so fero ina. Ora suranga, ora sunga, ele pakia se ava. Ele se ava pe pakia da so fero ina. Aya. Ora sunga ka ku fero e ma. E na yo ngan ma lo le ka ku pese. So wait. So praise the Lord. Bakusia. Ora suranga. So one purpose, or that's or kasi yar me kwa kani ora. Or fa inga a kwangoro na ku sisi ku kwa or that's so sitianga. Uma. Is director. La director ya isiki ya if me dole fe do or asora fe do inga pe kwa basic ngang fa fingo fi. Or asora is the gathering. Or gathering o inga ku wala to fa chuchwa. Amen. Place their faith and their belief and their trust. Yeah, ya ke wisho. Amen. Hoy que viso isso, or Tupu malo. Praise the Lord. Amen. Mas sabe que essa isso,
Sarabo. For the kingdom. Praise the Lord. Amen. Jesu mesu. Karo fai wa levan komisian malo le nga fai ngai dam kangai le ino o atam. Yo mak. Amen. I simple ala de fa mai. Sweet. Repent. Amen. Ja, zeg hem een keer op een o ba ko aku bole e de ari kan si. Amesu. Come on. Kingdom. Malo. The kingdom. Or malo la ke lo ai le ko ikari skaka. O ka ko malo ke lo fa manga lo sus. Yes. Or malo la ke lo ai le ka lo mala ma sus. Langan fa happen ni kung sa valinga fa Cristiano. Esa variare Cristiano na fa ko Cristiano. Amen. E mga yan fa ngai no Cristiano na Cristiano. Oh. So, come on. That's not the kingdom mindset. Our kingdom mindset even make keep going. Get wrong, brother. Come on. Amen. Praise the Lord. Now, if it might, yeah, for my o penga musi mi ka kuya. Let's you up, Magaka. Yeah. Come on, Rev. Come on, Rev. Let's you up, Mike. Praise the Lord. I pangadia. I could my ear earthly kingdom. Oh, I soup. But as people of the kingdom, we cheer up one another. Ma voice ma fuang. Si ka ko kififero ai fakas. Yes. Ora sofero ina. Gathering. Aku wala si singanga fa ngari ka ora sositia. Me ngari fakari oe momoe na tatia ola tuta tonunga ke Visesio. Mai tatu e ka siale au ngongai me. Ora ari me fampo ka miki. Fonkalo. Ora ari me ka blanga ka miki fon. Sira ngari fa kaleso. Ya mo inga kwa fa me ka miki. Le nga fa mayama ko maku. Le asolia e ka vo ala sa va vale per asolia. Amen. But Amen. Constitution. They got it. It's all about the kingdom. So, lang ay kimi kam fight for this guy kay pure lang yung kingdom lang yung empire. That's a wrong kingdom. Yeah. Ere mong biyara nga niya. Amen. But you know, wala din na yung mga umiyak tatungan ng patas. Amen. Amen. So it's all about the kingdom. Mga umiyak nga ng patas. Pero tamado sidis. See, even David, eu lava ia tavika. Malama o tangata. Ile malo. Eu oal ka kumaka upu. Yeah. Malama tavika ile kupu malo. Ai ole mea mangai e malama fo tavika. E ai fo le authority ngako ia. Gele. Ole kako maka upu e luas fuma lima. E whapelo na manatu au tū. Ole tōwhia, ole au whaipesi. Amen. Tōwhia au whaipesi a kako. Pick them. Yeah. Handpick. E fuafuele. Fuafuele experience. Ma le gift. Ole kofinga ngā kako au whaipesi. Nga le fai mai mata upu. Ole tōwhia, ole au whaipesi. A kako wa aile le operation in fai ta vita just to tofi le au whaipesi. E leo ska mai mea. Amen. Aisea, langa e malama ta vita i le o lo fai e ia la ko pesi. Amen. Hallelujah. Ole mea la le tau fai ia ta vita. E whae lo mai ia i tātou. Po le a lava le rou o ngai ke au mai ai. I to tonu wanga ruenga le tu. Le rou. Kako kalango le rou. I tō whinga le tūranga. E ka ua i le tua.
Amen. Ai, pe on fai e ku fai au. O la constitution le. O la winga. Lo nga winga aka ko e ta tau ona tatu au na ile significant o tatu tangata. Ile tupu le honga kusi le. Amen. E ta tau ona tatu au na is sacred. E pa ia au nanga. Ile tupu o le tusi le malmalo le. Amen. E ka kau foi o nga mamalu le saununinga. O le mamalu lea, e mawhai ai o nga signify ai le leo le atua. E mawane e kolu e te tāpua i ai lauvi inga i le atua. You are signifying the goodness of God. Amen. Whakaika inga la a, Pastor. Yeah. Whapea fo i lele. O le kofi leo a maiti a kongo. Amen. E ngalue ai, ni ngalue ngale atua. Ia mana tua, e tātou. E value e le atua, le tofi lea. O le mesili yaku o ngā manga ia. E mawale tofi lea, e value ai oe le atua. E kā ua ai oe le atua ai sea. Langa o lei kongo le constitution. Amen. O le atua, e tā ua ia le atua orders, i le atua orders o mea uma. A whai e le kua se mea, e whai order. Yeah. Apas. In order. Yeah, in order. Everything's in order. I ki ngese mua, ina ua whai le atua le langi mana lau langi. Whai mai sa so o ngumu. Then, whai mai lo le atua, la ukamo la whakulanga. That's order. That's order. Inga ua whai le tangata. Whai le akua order. Ai sea, langa ka ua le akua le purpose. Praise God. Amen. O le purpose a le atua, ina ia tātou manu. E a mai tātou e whaalau tele ai lea. Le māloi le vai. Hallelujah. Amen. O le purpose ngā a le atua. Whaalau tele ai longa māloi le vai a. I lalo ngai longa winga ia. E mana o le atua e acte ka kou le mea langa whaiei o e maa. O le character ma le likeness. E manga o le atua lau o mana mai ati o e langa o le mea langa whaiei tātou. O le character ma le likeness. E manga o le atua ia fuolinga o e i mea ia. Because o longa character ma longa likeness leua uma ona totoi totonu o tā ua. So, o ngā maila ia tuspa ia lea. Ka maila ia lea kua. Whai kau. O ngā esa wale ia kofi ngau ia te oi. It's very simple, apas. O kuspa ia lea. Ngā wai uma constitution le kongulenta ua lau ongi. A kangolora ia e whatino le mea ngā whai ai oe lea tua. Whamaika ko ngā whai le upu. E sao, ngā whai le upu. But, o le upu le, e le character, ma le image. Longo winga ia, e sao, ime fo le pasta. I leisi kako kuli ale right. Praise the Lord. Kuli ale sao tangata ia. E ki ngā se mea le kiki, e tuli ale sao. That's earthly kingdom. That's democracy. Kuli ala right. E ke whamasingwa. E ke point aku. Ia, alu lola point e kele lima ngai point mai au. We gotta think. O le kau kalango le malo le, amen. Praise the Lord. O le atua la, e tā ua i le atua rose. Mea uma whapea, inga ua whai le atua le ua i matua o tātou pasta. For me, that was divine, that was a divine order. How? He created a man and a woman. He made a man and a woman. Esya, langa e ta tau wai. He had a purpose, or a purpose, e reproduce.
O le purpose ngā le tua langa whamele ko inga umawhai, ia lua uola. That was his purpose. Yeah. O le au mainga ngā o i tātou le lalolangi, lai mana o i le tua. O le au mainga leo i tātou le lalolangi nei. Ma whai ka māloa ma le whinge. Amene. O le ora ngā le tua. E le whai e le tua ka māloa sko lua. A o le divine ora le tua, na whai e te māloa ma le whinge. Inga ia ma whai o ngā product. Inga ma whai o ngā reproduce. Langa ua lewa a umang whai ka kou lafa ka kou ea. E o mai. Amene. Langa ko kere ka kou. O le tāua ia pasta aua e wha tāua i le atua le vi inga. Ka ko koe fwoi mai ka kum ka upu. Ia le. O le mata upu, ua uma o na tapena e tā vita mea e whau o le manu. E o lawa ia i laborers, o tangata anu ese ia a whaia le manu le mamafa o ngā wenga. Ai whai mai le manatu au tu o tātou mata upu. O le tō fia o le au whai pese. This is David's favorite subject. O le vi inga, o le makua ka ngaka o le vi inga ka vika. Amen. E ka ulo le worship, that's David. Amen. Ka ulo le worship o ka vika. Ai whai mai whai upu mua tātou mata upu. O tā vita mali i o au. Ua wawai e seina mo le ngā luenga. Ia tali i mua o asafu. Lua a tali i o hemana. Tolu a tali i o iutanga. Mai o lako umaia. E perfecta i kitara o nā peli o suma palo. Amen. Mai o le whai tau fo ile nei o i lātou o tangata whai ngā luenga. E tusa ma o lātou ngā luenga. Pasta au kere i aluloa. E ise me te whiapa i ei li vaenga lea mua. Umai. Ia. O leo vaele. Ia. Ia. Pea na tā ua vavae i seina mo le ngā luenga. Amen. Tolu i ngō tā ua e amai i. Ia. O maro asafo he mana. Mai utana. Amen. Ao nei fui tangata. Le nei tā ua me tā ola ngā vaa i lau saunanga a te busola. Amen. O le fui tangata e o la tua ngā vaa whapatoa. Pea nei tā ua le whiwhiringi ngō le. Ia. Pea oi ngā Ia. ngā whaide piki le. Ngā whai pese. Pese. Amen. E me ka uwhinga no audition. Ia. E audition ai langa e le mga amia ngā laku kōra whai pese ka whinga le lak whasososo. Amen. E mga amia ka e laku straight to the point. Wha malia ina lea, le aunga. Ma kua ka kua awan me ta on purpose. E le kei foi vaene ia vai seina. Amen. There is a purpose and there is a reason behind it. Le wene ta ua o le sine maka o pulanga ko ingano tawita e le ngā kore penu maritao, marimuto. A le gitaran manapili. So e lua anga to ina. Amen. Tangata leo tawita. Le ane mero whai tawita i. Si wa vai se ka kua mea. Ia. Awar me moni lava i o tangata ni. E tasi al purpose. Or glory. Or vi inga le tua. E leo se vi inga tawita. Amen. One purpose. Pea na uta ufal temi ufano ila ufasanga. E tasi al mafuanga. One purpose. One heart. One spirit. Ia. Amen. Or vi inga le tua la re kon fai i. Ia. Vai do koko lea. O to lula lea. E ora tō tari. Ai, o winga tala. O i. Again, se ka kua mea tawita. E le manga o mier ko inga me whaporoki ki whunga le sawa i. Ki ngā ngai loe le pese. E le leo. E le anga baer karki kara. Ara o mai a. Fuck. Wrong motive. Ia. Whakai o ngā e le so ngā mea uma. E la tawhi. E whare a o ngā mare so ngā mea uma. Ki ngā ngai loe le skaika e le anga vaare.
ai au mai ai. Very common, Pastor. Ia, mea ngai whapokiki. E happen me kimingi. Ai kula I kamaia. O kamaia, e rungi kamai ka ngaka. Are mai. Amen. E perfecta I kitara. Mana apeni. Ma sume palo. O makakaia kamaia. So orko kurula le, ele masisi e mamai. Amen. Ele ni. Amen. Ai, tuatua lau so. Kau per mene nang ofia whamakaia. I ko kurula. O musika. Ada wa mai tabi, ole avai ka kuambio. I lalo mata o pulea ole ekasial purpose. Langa isi me whaafia ko na purpose ngare ala kua. Ikaw faya kwa faya me mo ay mariska mai purpose ngare kau mo kwa fa porki. Na. Political and kingdom does not mix. Ele faya me rua. Amen. Ese langa e ro mon maka opfunga ka lama. O faleang. Diri. Ya kongwa. Ai de fanya ta vitale fe se ka kumia. Pure kingdom purpose. That's kingdom. Yeah. That's kingdom, Pastor. Really? Pastor, ile fai upule momo. Fai mai fai tawina fapai. David, together with the commanders of the army, set apart. Exactly. Set apart. That word is special. It's for special people. Yeah. Set apart. Ku ese la ko. E pei fulinga mai e ese me o lailo e kavika. Pei fulinga mai fuli ese me o lai sense tavita. Ua lai o ngā tofi ali I o au. E ku ese sea mea ia. Amene. Pei fulinga mai o lailo e tavita. Awa a ka uloa tai o au, ali o au. Me o commanders. Lau ka ku kalango le military. Ai, o ke lele o vai a tavita I le worship le manga avele. O le te lele o le mele manga o kavika. O lai manga o kavika. E a fo e manga o tavita I le worship le la ave. Ia malu puipuia le malo. Langa lewa involve le security. Kusa o le military o lako kai. Lewa involve I. O le ka ua le ia tavita o le viinga o le tua. He involved kangaka ia. Aisea, e re o se mea whatawaa o le mea siri yaku o ngā mga o I tavita ave I le tua. O le siri aisea, e o lava I ali siri, ngam kwa ka ua ia tavita. E o lava I ali siri po commanders ia, ngā ka ua ia tavita, because lau kalango le security o le malo. Amene. Ai fai ka winga ngai la le mata upu sukasi o le momua le ale Nofoaiga pa. O inga ngai fai mai le afo I le mata upu sumatasi. O li sili nei fai mai o koa. Mai saia tavita o na whaamalolosi ina ia na whaamalolosi ia tavita I lona malo. A toa ma Israel uma. E fai tavita matupu. Si, o lai follow a tavita le mea na kupu. E vai le plana tavita. O lai follow ai le accountable oi. O kangaka ia. A on ta upu sutasi le ta tole no ai. Fai mai o kangaka ia. O le sili nei. O toa sa ia tavita. O na whaamalosi whaatasi ma ia I lona malo. A toa ma Israel uma. E fai o ia matupu e tusa ma le afionga le tua. From 11 to 25. O le mafuka ka vika mai. Makangaka ia. A le involve tavita. O le mele ta uma e loto tavita. O le worship o le tua. That's all he wants from you. Ono winga, ele kauka koa. Ele te tau on tātou whata mala I lea. I le worship o le atua, amen. O le ngaruanga lea o le worship.
Ka mai tawita. E kasi ai loto. Awa a connect loto ia. E mawhai ai o na wha perfecta i le upu o le atua. Ia. Wa ila ka o le worship. Wai mai a o nge inga connect loto tangata ia. E mawhai ai o na wha perfecta i le upu o le atua. Amen. O le upu lea. E reveal ai le true value o le au nanga o le whaia e ka vika i kongo le malu o le atua. Le reveal mai ai ilea le tāua ia tā vita o lea o le worship. O le worship fo ilea. E alawa i e le atua o ngā profesai le tangata. I lana upu. Praise God. Amen. So, o le prophesy, e kolo meanings. O le profeta lava ia prophesy about the future. O le prophesy le kalangoa i. O le tangata le ua kalangoa le upo le tua. Amen. Le ua kalangoa ma fesosoani e encourage ma. Ma fesosoani i e ua vai. Longa winga. E ka ua ia tā vita le viinga. Amen. Praise God. Pastor, e isi me ke fia pa iai. Ia. O le totou leo asafo. Le tāua le viinga. O totou le asafo o he mana ma iutana. Na vai i lato ainga. Amen. O asafo malana whānau. Ia. E whemai. E pule asafo. Ia. I lana whānau. Amen. A vai na le tan whaitawita. Lua o tangata iutana. Ia. Iutana wha malana whānau. Ai nei masisi e whaere tonu pe whatamala i tāleni ia. O asafo whemai ia tana tuspa ia. O le na profetana e tusa mapolo inga tupu. O iutana. E pule foi o ia i lana whānau. O le na profeta i kita e whawhitai ma vi a Iova. Amen. Ira malea, ma tangata foi leo he mana. Le, o foi mai foi le tua ia he mana o atari e to se fulu ma to wha mafi. O i lātou umaia. E pule o lātou tamā. Amen. E pule o lātou tamā. O lātou foi e whaia pesenga i le whare o Iova. Amen. Purpose ko ngwala lea. Is to glorify God in the temple. I le whale o Iova. O vai inga re ko ingo ka vika e le Iova. Ai le atu. O purpose. Pe na tata ufa po kalamero sola. E ui e li va ai ta vita i le whale. A o le mene whai. O le whakulanga. Inga ia. E kumare whale o uma whakokonga whale i me ka whale. E whamai e pule ai ia. Ia o wari i toto. Ia lai tu ainga. I le. O le roko e wha. Ia. E pei or pula inga tupu. O kama arka o kolu foi la lea. E lalo lea. O le pule tupu. Amen. So le ngai ta ua me ka o le submit. O le abide o le sikaika i le sikaika. Amen. Know who is above you. Praise the Lord. Amen. Langon malo le ka ki. E ke mi piora ya empire ka kaya. Mga wala i o le sitangata ya. E whangai bunga siya nga mea. Praise the Lord. Amen. I le whapen e ora. Le na ita ua me ta o le ora. O mata upu mahanga whaan ia. Ta ui o hanga. O hanga whaan malo e ora. E le isi me whainga o le sweet sema. E punga ku. Amen. E whama o totoru rea. E a pai umara e lalo tupu. Amen. Pe mo inge wala tawita. Po e tu lai mo tupu. Sorry, e ki a pai di i. Amen. Pe mo inge wala tawita e sui mo tupu po o solomona po ai. A safo he mana iutana. Amen. Ma mole mbole. Mo ko whanga. Whaalongo ko. E whaalongo tau whana via au tautoto. A au tautoto e whaalongo. I le tu lai ma. A o le ana mafuanga. Ara rea. Pe senga i tutonu o le. Mana ele o kongo whalo solomona po tawita po yese. No, it's in the temple. Amen. It's out temple. It's a ua me o le whale e whitai ia. O le whale whita wha. O le e kele ia e kele upu sa ave i asola. Langa e fisika. A o mera la whaile la mau. E mua mia langa ora me mau. Me whai kongo whale le. Sa sopo.
Ele ke kai fai. Wa le mo ku ah. Ia. Amen. Ia le, on me la ga le ke mga poncha. Le la uma, a fe mai. O le numero le te mo I a lo su. Fai pa fiku. Ia. O le fai o fai tau a fai I la tau nei, o a safo, he mana hiutana. Ia. Whanau ma latu ainga. A wā, o ka haka umai e fai kau I. Ia. O ka haka umai le ritara. Yes. Nā pen, they are all well equipped and well trained. Amen. E lo e skanga ka whinga le le se leo pe. Amen. Yai, o ka ngaka I, they are all well trained, well equipped. Ka ngaka wanga waa. Amen. O le whaitau a whaina rea, o lato a tomo o lato uso, o e nga hao a winga I pesenga, Iova, praise the Lord. O e nga, they pay the price o e ao. Praise the Lord. E le iaro ka mawhunga le sa ka whao, yang sa waro whiri le au. No, o ka ngaka I e whaikau I, o ka ngaka whamai nga hao a winga. Amen. I pesenga, ia Iova. E reo pes whasa mausau. Nā e whaanga inga rui mai pes whasa mausau. Au tamai I, ngā o ina ia pesenga Iova. O I lato uma o e na popoto e lua se lau ma le valu. Ma le valu, ma le... Lua se lau valu. Lua valu valu. E le unka mai ngumela. Praise the Lord. E le unka mai ngumela. Tō tolu e tai ai. Lua se lau valu valu. A oi le lunga kolu lea. O tā vita. A le are purpose ma le aunga. Pesenga tono malma. Pesenga iai. Pesenga iai Iova. One purpose. Praise the Lord. E leo ia yangi me whunga ni whaala. Kua whunga ni hapea. I la le o mga vai. Amen. O le valu. O mga o whai upuna e valu ngai lana. O mana ia i la o le. Yes. Le la raka kua whai. E le o le o ako. Le o mua numera. Ok. Ai ngā asafo. Ai ngā asafo. Ai ngā yutana. Ai ngā he mama. Whapupunga langa e o ka kumka upu. Long story short. Mai ko koru le mara ko ainga, le mo lo vat. Amen. O la la mera fe lo vat. Si isi a fisi isi, fe ko lo fisi fa sa vali isi. Amen. O la mera la fight. A kakangi, they paid the price. Yeah. Ko lengi. Yeah, a wallet, one purpose. Praise the Lord. Amen. Yeah, never mind au fia I merkao, maar au fia I mere. Kasi wala ko purpose. Yes. Beno fa yatu. It's a favor. Yeah. It's a lane, but one purpose. Yeah, lady. Yeah, praise the Lord. Beautiful. Yeah, le ko vai. Ko vai. Langan mga onga le tawita. Ya mo inya, o sero meia. Awangi mo inya. Ai, fikuya ifa pe. That's again speaks of a good leader that David is. In order me uma ai riat. Nā re fuka koe, rō koe punga mai iri sua whota wita. I nga upure ere. So, o rea lai soi whota wita I ngō koe punga mai iri sua whota wita I nga tāpua lima. A le are au ngare mga kawe. I ora me uma. I ora me uma. Ua se lau waru wa tangata ia. Ai, mana ia ia le. Ole ko, ke leo ngaka ngai o. Nanga le whai manu, le whai upu. E na o. Pay the price. You pay the price. Amen. Amen. E re ke foi ya involved in what you're calling. Why? You sacrifice something. Sacrifice lo fiaru faaf. Amen. Ape o le kom foi fa ngo fi me funga ka ko ta. You sacrifice lo fiaru faaf. You sacrifice lo fiaru e. Ai aru o ke pesi yo. Amen. So ele mo fai langa ka wele ngor ka funga ka fa ru fa fu ya fi uma. Ai sa me ko mer ka ngoanga le. No. That's political. It doesn't work like that. It doesn't work. It's a kingdom thing. It's a kingdom you pay the price. Amen. You sow what you you reap what you sow. Yeah. Amen. Ele que foi lá so But more than a very go so come in. I shall come back with a on our PC. I should be advoid. I don't know I think I didn't say if I come, they all pay the price here. I like them.
Ora sisi mea sini ka ua whaonga au tātou tonu manmarole. Amen. What an honor. Pafta ia tā wita o tā whasawhina ngaro tā wita ea asa fo he mana utana ma. He mana. Hao me kamiki. Mā loa mara sacrifice whakolingi kamiki. Hao me kamiki. It's about time. It is time. Whaonga kamiki ni manmar. E ro se mera re o mika ni makua. Kei mi ako o korengi ka. Ala rea. E mea. Whawar manmar. E re whapea whaonga i ma o. Me manmar. It's an honor. Yeah. Amen. It's an honor. I love Shungare. Powerful pastor. O asafu o lutana o hamana. Amir kusipa ia o tamata ia. O lo o taitai fo i. Ele anganga. Praise God. O kalanga lefu amir kusipa ia. Ka ngaka ia. Lai ele taleni. Lai ele gift. O lo o taitai fo i ele anganga o le atua. Ai, o mea ngai e pastor. O le lako submission i le latu taitatu. That's right. O ai, ka hika. O le submission again, kasi le sot na mo tatu. Leadership. Amen. Malo submit i lalo o low leadership. That's right. Apasta e taimi ali ai mea laulangi pe ale sa vali le nganga tangata e whaalongo i lana superior. That's right. Yeah. E kai mea ali ai. Ai sea, langa o le tau te o la laulangi. But o le submit le tau no le tuspa ia. Makua submit lava ngaka e ko kolu lalo tavita. Ai iet o tangata ia, ele o nis tangata whatau waa. O tangata o lo ia ele gift. O tangata o lo ia ele taleni a whamei o la tōu ia na o ina. Alo kelo ka ngaka ia i whamei o iti. Whamei o ka maiki. Yeah. But, ka maiki ia, they paid that price. Ngā ola vai a o langa whamei sai ai a whai a onga. Sai ai e sa wao. Amen. Yeah. E ole whaitau a whaila renga e kalangoi pasta. O e ngā o inga o kau. Kele ka ngā o inga ai le ngā o li. E iai mata maiti. E le na o e maululunga. E iai for small people. Wait. Sai iai. Ai ole mema ngai ale iai. They all submitted because o ka ngaka ia kokon. O hamana, o le li leo asafu, they also submit ia tavita. Amen. Ma ngai ia. O ka ngaka la ia, lea lau ka kongo ile whai pue walu pasta. Whai mai. O tavita o tangata ese malea. Le kio whai mai le tua, o au maua tavita o le atali i o yese. E tu sa o maluto na te whaia lava le meo te manao ea ia, amen, na ke whaia ele i tō whia e tā vita le assignment le la kofi ele kofi ka vika vai ele i whaia e tā vita se filfilinga i le assignment mo le worship o fesili ai sea awa e lo e tā vita e iai fo i longa superior. Ai, e tali tonu wina e tā vita, longa superior. Lea ngā lai on whai mai tā vita, whai le vili. Whai le vili ai sea. E mga ole ia tā vita, e kofi ele a kua vaenga ia. The reason why, langai ko kene lau poko le i. Awa a kofi lo la tau, lau ke whahaoa le vi inga. Poko ka vika e iloa ka vika, a piki e ia lau li le rei umai. E whahaoa le vi inga le kam whai ka vika whai. Praise the Lord. Ameni.
Kangolo ka vika kul fifilinga ilea, ilanga authority. Oi. Or kupu. Praise God. Ah. King of the kingdom. Ioi, King of Kings. E se meu whai e tā vita, e se whaalalo ka mai e ko all the way down, e lato ke whaalalo i a tā vita, ma submit i lalo tā vita. Tā vita e smart. Mai le tua, maua le ateli o Yesu o ka vika. E tusa. Vai ele kusa me vinga lore, o man me foi ka vika. O mai ka vika, la ave la superior. La ave ia te ia e filifili e ia. Ai o ka vika mo fai le vili, le la o fai le vili. Everything ngai le order. Hallelujah. So my everything wo order, ai sia. Langa la submit for ta vita ilea. Ilonga ia superior. Amini. Ole pastor ila fikiro ia. Ole conclusion o mata upu ia. Yeah. Olo ka mo faita vita e pui e sili. Hallelujah. Lua. Ma e o mai mata upu le pride. Praise God. Love. Love. Olo ka mo faita vita e ta ofi pui ka ngaka ia. Oi ka ngaka. O tangata ia sa fai mawhai a onga. Sa la toa o ina ia lea. Ia la fai pesi. Whamele o ka vika. A o kango ngai e piki wa henga ia. Oi la piki e kawango piki la ko. Whamele o ka vika. Au. Ele au ngā a koe mako vi. La ngai wha o ngā ile pride o le ori. That's right. Awa ave ta vita le avanoa. E whao ngā i mai sa learn. E iei ta maiti. Mai umasa o oina. Aisea, ai wa aingere whaingo le vili. Le vili la le la whai. Ia uka koe loa umma le vili lea pasta. Kua kula sunga pe isa. Ian me rewe tā ua. Le vili lea. Again. Ngai tā ua le me whanga dure. Whaoar vi inga. E fili no tā vita whaare mahau wha. Whatangata ino le to mai. Mara matua. Sa ino la rau tala. E le mea ngai whiwheke ro le. E whakawhaka mai. I was the first speak. It's me. I was the first speak. E wainge I ka alonga I Amerika. O le NFL, NBA, e me ka o le draft. Yeah. First pick of the draft. E piki mai ai, e first pick losses. Quality of that. Fair what is solo, I was the first pick of the draft 2023. Ko inga, a wala lenga whai. Mai they cast a lot. Nene tā ua, o I, e cancel ai me ka o ngā kai piko yanga vaa. Amen. Cancel ka ngaka piko I makua. Amen. Cancel ka ngaka e keleanga pingi. Pingi auro. Amen. E keleanga whailonga. Afi mai I. Ale afi mai whai pebani. Wala tau whai ere vili I o la tau tausi. O e iti e tusa ma e matua. O le awao ma le ua o hina. O e iti ma e matua. Amen. So, po e whaasanga ere vili. O ngā. Amen. E leila se me ka o le political strategy e awhia I. But I can say this is a kingdom move. It is a kingdom move. Whai re vili. Langai piki no seka kua mia. Ki ngāne si, whiwhekere si, whamorunga si, ikare si. Aia, mai re vili o seka kua mea. Pēlang whai, that's a kingdom movement. Kingdom mindset, kingdom move. Whai ra whapea. Amen. Ki uwhu awhia re. Nā re whamai I, makua mahe la iki. Hare lara, a vili seka kua. Nā e whiri no whinga, hapero ha makua. I must be first. E kaunga mua arong ke makua vāenga o maare. E re si kaya aor vāenga reo. A mea, vili seka kua mea. Whai role vili. Ai saru vili mua. Ua whaasangara vili mua asa fuia Josefa. Praise the Lord. Josefa manu nauso. Ia kete. Ma yo nauso. Ai mea, tangata ia, suma lua. Amen. O le tivai nina lalia. Pena tā ua, lua sura vat, nena whauma.
Ngā to le lausunga e wha mata punga. Lua se lau varvalu. Ia. Whai le vivi. Mai le ngā lua se lau varvalu. Lua se furu wha ia division po o vaenga na maua le vili. Ia. Ai mai le ngā lua se fumar wha. Mea, ngā vai ka isi fumar lua. Amen. Se furu ma lua wha ke le... Ile lusu fa. Ile lua se fumar wha. Lua varvalu. Maua lua varvalu. Kingdom strategy. Le ise me foi ngā le... e ngi au ala kua. Le hengi me wha porkiki. Nanga e no me kara fungare. Or kon fiki me le le umi. Ai asa o ala seka kome. Again, credits to koru de asa. Yeah. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘. Yeah. Fa hona ngoi le tu. Praise the Lord. Spiritual led. Spiritually led. Na maia rupunga. Spiritually led. Yeah. Ele ina se mea la kua sao. Sao se mea. Ara rau. Mai yo. Aru ka karong ainga marfifia. Ele se me foka la komu muy fafo. So fai fa ainga for fai seka ko. Ai fa pea langa ke le fuwa ya. Ai fa pea langa e fai me aya. E ai la. Ape marfifia ai se a. Spiritually. Ora na se de so mo kako. Amen. Amen. Ready? Amen. Yeah, ini kini om mai ala 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 mana so mo kako. Amen. Kaka ya. Per presidenta amata. Mitavit. Faya se lo to mau se lo to mama. Awangi ya, awangi se lo nganga ma. Amen. Amen. I faya se lo to le ya, e fio ke usu. E lo tu mau. I mau al mafukanga ya. Amen. Spiritually lit, spiritually filled, spiritually lit. E faya foi la, e o fia kaka. Amen. Na ele songre me 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘. Lua a safo he mana yutan. Seli, ona ko kai. E ala. Ona. E fa pero wali inga 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 is selo purpose, is selo mako purpose. Mako o mako e pure mako we want to go on our own. Yeah, nothing like that. One purpose. E ngaru lua e umalia. Pe fa me polo. Ta sira nga. Ta sira manatu. Ta sira mafuanga. E o se mafuanga la rawari. E yo rawari e manga fa sila ko mafuanga. Le ai ngara ko pipi mafuanga le me 𝚟𝚑𝚙. Ala mafuanga le. Pe senga tono man pe senga ya. Pe senga tu por mano. Amen. Abide. Don't sacrifice our time. Fine, I want to. Amen. Sacrifice the time. Fjord for Afro Magday, oh my oi, ya onga. Onga, you leo go, pese, leo go kaka. I don't know for my mayor. I don't do it on the man. Amen. Yeah, or me I for you. Amen. And I don't do it for mom. I don't for like, okay. It is a dream come true. For a young Israel. Yeah. For like to the man. Pe mai ko man manu ngai do haru o battlefield. Ai mai man manu e ki mafuka ni manu le chu. Ele ni. Vai ngana. Beautiful pastor. E to lo sungai fa mata tu. Ba mu ya mai le tu lo filanga. Pe mangai me muli ale na tu. Battlefield. Au ole worship music. O se malai ta ua tirelia. Exactly. Worship music. Spiritually. O se malai ta ua lea. E taua whaleanganga. Ua ka koe spiritual music ai alaku. Walang ku ka wale. Ese foi. Ese ele o leadinga o ele spirit. Makau dia lengkau kalau ngaya spiritually led. Kai ia le nganga. Olea. Nari si me manga ia ngai nga. Ko le fautuanga fo ile mo tatou le songa mo worship leaders. Hallelujah. Worship leaders o ile tau ia prophecy le upu le tua with music. Inga ia maintain aida the fellowship ma le tua. Langa e whaiwhai ake ua esele ko e se e se mea o tupu. But
O kākou e leadinga worship. O kākou e kaumawhai e prophesy le upo le atua. With music to maintain God's fellowship. Aua ngai kako kaumawhai anu. Ese le mamalu le atua. Anga lefa metus pa ia fio. Ese le atua e longa ngofari. Aia fio le vi inga. When that happens, kaumawhai e maintain au ngai koe whaalawe sesi. Ia ki pai le fellowship le atua. Male ekalesia. Amen. Ma ngai ai o mea ngā pastor. Ele ai masesi nga. Ai masesi o kangaka ngai nga yeise ui whaalawea ho lele ia tawita. Everything from the top, everything from the bottom. Meet. Both ends meet. O lan mea ngamaua. Ngamaua le vi inga o le atu. O se whaamalosi nā mo i tātou nea fiafi. A e fia whaitauina le iwa le tōru sumaltasi. Ia, o vaenga ngā o le whitwhilinga le na whai. Le nga whai awale au whai pese. Le mawai le lua se lau valu sumalvalu tangata o le au whai pese. A whai mai le theme o le tātou mtau. O le tō whinga o le au whai pese. O le ko whinga le au whai pese le o man tātou taranoa ia manatua. O le worship e tāua. Amen. Submit e tāua. Tili, kama whai e develop lo whatuatua. Pese le upu le atua o ngā ewa ailea. E fulfill le atua mea ngai ke pese ai. Kama whai fo ile lea. Tātou te develop. O le upu develop. Whai e build. E build o tātou whatuatua. Because ao o ngai ngā fulfill. E ke fia kirikilo iai. Amen. Ia, Samoa o le tātou po kalame lea. Manatu, o kia se fulua pasta. Ia. Ua tūngā fo ile fiafi ai mo le atu le nganga le whaftai, ma o nei ma le whaife au. Sunga ia Pastor Johnson, a mei se fo ile whatonu o malua mai tua maota. E mo le tua ile nganga le whaftai ilo mafuta mai. Whaftai fo ile le onsai. Ile tuai o na amata tātou po kalame. Ai, o le songa fua le vai fo, ia o le a tātou ngā lue mai e fo, ila au whai ngā lue ngā ile la mua. A wāle tātou LAOAI tupu, ila songa fua lea. O ma ua lava ia o le so lulu lava tātou tein masani. Ka ma lulu o tuai pe a whai o tuai atu tātou po kalame ne fiafi. Ia ono nei whawhita hauri fo i ele i marofia. Ai, whamnuele atu e whainga malolonga ne fiafi Samoa. Kai atu lo te fua mo se malolonga le lei ala whai mai tae ao. Pe a whina ngalo i ele atua. E momoli pea le vi inga i le atua. A le nei a fiafi, o le atu lo i a Pastor Johnson, e wha umaina i tātou se tutaro. Ia, tu mau ia te ele vi inga o le wha manua whanitanga. Tu mau whamnianga ia te mātou, i si o le wha wavau lava. Amen. Se fua mai manuia Samoa. Le laulau sa sao le faiva, le soifua leo amatsaina, ua tini pao le utso, malo tau sala. Ua e taifu fo i utsa, malo a fua ua maua, le atua ua 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑, ua sapaia whātua ele, le laulau sa sao le whaiva, le soifua leo amatsaina, ua tini pao le utso, malo tau sala.
whaamanuyanga. Malo o le masui sui, le whaatoa le ngaluenga, o lea ua toe nei o se anga, tau nuu tamo o moonga, I le whai taunga o le luafe tau sanga o le alofa, Samoa se isisia e ia, le fua o le sa o lotonga. Alo o le masui sui, le whaatoto e le ngaluenga, o lea ua soe nei o se anga, tau nuku tamo o moonga, I le whai taunga o le luafe tau sanga o le alofa, Samoa se isisia e ia, le fua o le sa o lotonga. Aia tuuinatsuya o eleviinga male mamalu awa o oe o le tupu o tupu le matai sa ue o mea uma wapapa tiso ai le meto tisi I whaamanuyanga. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.